Dr. James Wakimuli na ninye current chairman wa society wa Kathekakai Farmers Cooperative Society Limited kwe bindani na twino kayo wa andu tuteumana umililo wa mo na mena pressure nene ya kuosa asset imwe katika asset ila cia society boho kana ndobo yikwitwa kwa katia andu asu nitame kupapoti ni ma county government ya Masaku na county government ya Masaku ya tu communicate ya officially ikatwea kana ni asset kwenda kwanzia yoyote ni kana tukamana na itu ta ofisi undu twaile kumasungia kwa twithitwe na kusukumwa kunene na andu asu mayasia menda kosa ndobo Yesu ya kwakatia mambe ya kumirani na ithie Tanzama na members ma Kathekakai tena communication yote tui ready kunenga na asset ya members ma Kathekakai Farmers Cooperative Society kwa andu angi nondu etha nondu wa ile kwitha wivo nitaile u communicate wa officially nondu Kathekakai ni office independent na tuka communicate wa ni office independent na tuile ya kusungia pe undu wa kunenanya na unenanya othithia ni unenanya official ti wa kwiselewa kuunziani kana kukiwa numba kueta wa mabalua. Ofisi wa Kathekakai ni very independent. Tuna wakili alama wakilisha ofisi uyu na etha no document ya ile kuetwa ofisi ni mwa society ni asia wakili ebo na no atone kwando mate suzi itio nida wasela kamene wa mwema ni member wa Kathekakai igitizani ngana ndubu na cheko benu ibenwa nundu titesi ndikana mundu abe na wabibila kila wikalila tekijake na bai mundu wa mutevezi kioza lazima niki matena ukamoene kana makatuandikia in official letter so that we can communicate to them what the members' intentions are about the ndobo Yesu menda moene ikulio yila tusani wana tuidwa tui kula nyaithiene ta official ma Kathekakai ne yoi serikali nundu ya Machakos County yenda kiwicha ene Kathekakai Cooperative Society niki matenda kwithwa maikulia moe andu asuene kana imatonyo manenga kana kila matonyo manenga na tamsio ukazaithi aitwethwa tuyigwana na tuyeleanwa kimundu na ithe tondu member ma Kathekakai turawa na muno county ya Masaku kwasia mtwenda umbano wako na members ya Kathekakai matukulie kana meundu matutethia maka nyankiyo kila chumia tando ya kwa kia onto member itwa na kwitha makwata kiyo kama matethia na bayimu na twaiwa county government ya Masaku netwete ya solar kana tangi ya kiwu matunenga otethia twana itha na wao mamakiyo la chando ila mekwenda kosa undi chailo otethia member na tuiva atu zebu account ni kwenda osa kiuchu na kampuni kwetwa Mawasco kipike cha account na itu members na tukulia na muhimu na mtu aikalande na makatukulia kwa ndo Yesu na wendi wakwa ni member Kathekakai ni county government kana ndo asumi za member wakasenda kosa ndo ya Kathekakai na vina madhukange popio na maitha mesku wa mela taile kwatea ni kana wesa ile akende kwa moko ni maiti kutike chei kwa ndo ange member no taile umana uwe pala we na madhukange ndo bwina Kathekakai pio nombe mali ya site ethia county government ni kwenda koza ndovoi be mikakati ile tumeaone serikali
bethe ya steps itatu uyenda kuosa muunda wa mwene utwike mali ya serikali kana ya county. Na mikakati isu ya kuosa muunda yuma na National Land Commission. Nundu county ndina authority ya kuosa muunda private wa mwene. Noketha county ni kwenda kuosa muunda wa mwene private ondu ndovo yesu izinzitwe muundani wa Katheka Kai mali itwe ni kuua. Netha menda kutumia nziela ya serikali ya kuosa ndovo yesu di muundani wa Katheka Kai ni mali itwe kupitila kwa National Land Commission wake kwa gazeti ya mbe ya intention ya kuosa ndovo yesu itwike ya public kumenengane. Wau ni mali itwe ni kuiveta pyo kuma kisioni kicha Katheka Kai na makwekana naene matumie ndogo iyo matausumbua nundu kiwikila kiuma ndogo inezu titaothoosya kitha kiusaidia members